Zdravo, danas ću vam pokazati kako da napravite jednu od najjednostavnijih farma kokošaka u Minecraftu. Evo ovako, prvo treba vam dispenser, treba vam redstone repeater, treba vam 4 redstone baklje, treba vam redstone i 2 cobblestone. Znači prvo ćete staviti 2 cobblestone ovako, onda stavite 4 redstone baklje na ove pozicije, onda uzmete redstone i stavite jedan tu, 2 na vrhove cobblestone, jedan ovdje, ovdje stavite repeater, dispenser, onda napunite dispenser jajima, pošto ja nemam jaja, koristit ću cobblestone, i onda samo stavite jedan redstone ovdje i to će krenuti da puca jaja u ovaj zid koje sam stavio ovako da bi se što pre izlegli pilići. I to je to. Kada želite da sve to prestane, samo sklonite jedan ovaj redstone i to je to. Nije ništa komplikovano, znači veoma je lako. Ako imate neka pitanja ili neke zahteve za druge klipove, pišite mi u komentarima. I to je to, hvala na gledanju i vidimo se nakon narednih klipova, ćao.